leo mato fatasi atu ia masui fo i o le fale meli po le SamoaPost office e pe on si le fia le fionga le pule ia tavui Michael MCO lo tu tau matau ia me se fo i se tasi o sui o lau whainga ruenga le fionga fo ia ton manave Matthew ia kopo soi fo manuia tavui ma lo so atau nei tae au fa talo vatu tano por kalame ma lo soi fo manuia ma lo fo lau manuia soi fo manuia e lau fitalainga so alu ia me se fo i le pa ia whaafonga mai o Samoa au ia le ngata ina ia me se fu i tatu a inga sale vi taulanga soifu e osi e wali le aso ma le aso lo whano no manu a wa Samoa ma le whatamso ale inga le hata fulina nai tatu matua o lo po lava whala maula li ula ia wa fu ile tatu ngal dua ile aso ma le aso whatalo whatu i lau fionga ma lo soifu a maua ma langi matafi lo se fo manuia nei tae manuia tol manawe tae manuia pa ia male malo se tatu tunu o mai mo fa fonga mai voi nei tae au ia te pia mat foi le saunoanga foi ia le fionga le lipule ia o le fatalo fa o te loa to inga vai tami neu tatu ia e o mai lo se company po se fala po tonga e fai ni fatanoanga te se makasi kala ka ko me alo fa le ko fa mai ka o mea rofa rena e o ma singor whainga mea rofa o mako mo ve mo ma singor whainga kaulanga ese era kampangi ia ese veral ma ua sa vali ele ka ke o mai o ma ue o fa manatu o mea rofa o kusi ala mai ko ki melia sa le le lavana o sanoanga so alo ia e tile fia fo io vai te tonu le ne o tausanga e tatou te tā pina i le ala wale fio me pe fo io poi la ngai te ita i le fia tausanga io te mine tusi ma piori tusi va tu fai tau no fole la loa pe wita lo fai si au tapu a wita lo fai si uso mai pe mo ia le fasanga ia la foltala ia ai no fo no i mai tanu ve tau lo tusi io ese le mana ia maulunga o fie upu peo tolanga ia ora nala na tatu family o tatu wasieli ni yasu era nga ko maka mai kus ni ko maka mai kus mai kele foi me mali nga moa mai kus nga yaso ai pe o ia family wale ase si me nga la foi kus o le family ya io o le siri ku sa wala so nga faisa kus kele kele kusi de ai kwa kele kusi ngala foi o ia la foi ia ngala foi fa yo nga fa pega ya wala ngora wa nga ko sa we nga vai kai pe le ma lo sina le tulanga le tusi wa ma we lo ngona ma o manatu fo a fa mo a fa mo vai te tusi le messenger ma le messenger lo watili ale tusi kusi da le e ke wa ila lo mo se va nga wa i ka sa sai pe ia sau no to voi ma tol ma na vel tulanga wa ia wa le te ba tawa tu ia o faisi sao le tato o nanga me se vol nei ma sina la to ia fa ta wala o nanga fa me na le long pu ia li la vol tato tu no i tulanga fo yo o nanga tato fa le meli me se la vol le meli le frit o loa e fit e te fia mana o ave fafu o loa fo e mai tono Samoa e tate fa nga inaile o nanga ne o family Samoa e po postal services le fa nga le ngata fo le na o tato pili vai to tongi pili tongi swa vai o le tise e ai me se fo le o nanga le o le tato retail services le fa nga te me fa ta o mo stamps e matulanga fa pena e ma meio postcards o lo fa nga lava tulanga le te mi le o nanga le ale fa le meli o lo iai e ai me se fo le ki di vaina le o tato paso si ave fa fo ave o le tato airport e ona ave le fa fum tulanga mo fa pena o le talsanga ale tato officer a mailo fa moli ia tautu na ia kilingi leila mai ngor fan mol le fa mol o lo ia tato pusa umu o lo fa tauina io tato fa le mili ia na ono tele nisi o pusa e vatua pu po to lang fa ia e o ngala le ona sa ipe fa tau pusa o lo motongo fi ina back
fale le la I o lo famo moli yo na avi fuli fa misela tulanga le toto Samoa por koko Samoa e makoria mama fal koko pe ko van le pusa si ka kele yo le vale la ko ka ko ngi sila fe kong ya I solo ka yo la ile package le an mo ko kong inga tape fale le la ia mo kulang fa pinga pe mana o e watu o tulanga o lo te na avi o fa moli back le o ia o tulanga nai to I longlong pu eli e to le malta to ai me se le nei vai tai o vai tai me fe avi ha yo fa mol me se fa na ula ni si le se mai foi la to fa mol mo la to ai ngai nei ina ia tau nu ma saunga le muia tulang fa pena o te role tasi le o role te mai tau atu te rin ave fa mori fo ko sa Well, era foi o mako ai ngai siga ngai ke le ngai o mako la for ko a fai ongi usira o skari au ia la fare meli. Wa tau ngo fie. Pero tu na ole au nanga le fale meli o au nanga Samoa. E se au nanga se tanga tu atas. Ole au nanga malo o liva. O liva te le tu langa. Le ala e to I longo ele tunu o lo fa wa pele o nanga le o maltemni fi so ani nai tatu tangata fai pisinisi. Ia ai mai se foi tatu tangata lau tele. Ele mfaina ngalo mlaina si tamama se an whanau lea mateu. Ia, moni lava. Ese le momo avengo I Samoa. E ma mea yo sei. Le whamo moli Amerika. Oi, kau kama foi le o penona. Le ma se whanau le fai a onga mai maunga tonua ia o se uso le ama nyono alu e le misi vai aso uma e o atu ai fale meli e lafo I mo me pusa ie o sei ia o koko Samoa le ngata foi le o ke senga ia pe o le siri foi ia le uso le sa fa mtala mai foi ia o se la taulia sa idinga tu pe masiana fana ia tu langa la le o fai o metau lima ia o valingo ie ia le ngata foi le koko Samoa e lafo ia mo me foi la le selen ia pe fai ngofia la tole o tu falmedi o nga e tau ngofie ia ole fa manatu foi ia le malo le tunu tu langa le na ta o tavu I mo me pusa e la foi ia ole ta o ole fesidi la o fenga luenga wa ia foi ia metotia la o fenga luenga e fai ona vai ai ia lau fa moli wa ole me ia e ta tu te ele se nga o fa moli ele paso e foi le express ia ole paso la ia pe a mase tolu le fava ia so fatu atau nu ia ole taula ia mata ile 2 kilo le paso kusa a fa pe ofiti e fitu sul fata la valus sul sene ile 2 kilo e fua ai ia lau fa modi a fa pete mana o la fo fa express tamala le lua le tolu vai ia so tau nu e va vera tamala le iva sul lima ta la ile kilo e tasi la tu la malau pusa koko pe fa pe over e sile ia oe au te la fo ka kilo e kasi vai tu tonge ia ta iva sul lima ta la ai vai e ta ua la lo fisili le finga e fo ia ai kia ma metotia e so soani atu le au finga ale ngata ile e ta ua lo sau fa moli la fo e ta ua lo so le papo rap le pepa le ila le fi tamai te omi papa e sefele le ia o loa po mea fo tulanga lo fa pena ona e mana o la foi fa e ta walo e sa ili le pap e mo fa ta to pap rapa e fo isi fa lo e mau ai e pa u le tau e ta walo e sa ili man tulanga e fo e sa rola e te uto no pusa man tu e avatu ta to nei e ave mal fa iteti e tau no lo isi mala vale ta tu te le loa ia o ndanga fo por ko inga ia pe tongi tu lo le fa fo anga le tunu ni ta e pe tulanga nga ta u ai lo watu e fisiti ia o nanga ese al falmel mana ia o falmel fo o leta la pensione por sa ia moni la o nanga umala va ia la falmel lo tam fa yeto mai umai e o nanga sa fai mo mua le la o fo ele so soani le pa ia male malo la tunu ia le ngata fo le tina mata ma tutua ia lo fa ngofie ale ngata e u polu nei ia o motele fo sala fai ta to la uma lo motele sala fai lo fa ngofie na tala ile pension ia o isi fo iva ai mamao ia ale fale medio lo fa pena ona tam fai ia o tu fai ungol nei masina ia o tu fa tonu ia ole poenga le ata passport pe o nanga mo la vai sa fa pena ona fa tino ina ele fale medio ia le lawa ai si to fa le fonga fa minsta ia le ngata fo ile o por ia fa male pulenga fo ele fale medio ia o tau no toi au mai uma o nanga ni wa i mo fale medio le sa mata ina na fai tu langa ia
ia le la wa tape pena la fale me fai uma nei masin ia ia o tu e sauli tatu passport photo I tono tatu fale me e mana ia le winga la cha fa mtalanga ia wa e pe o le pauale si a inga le fai ne o le maali e ke ro ko ola moni lava ola se kiu foi le e tai le po ini si a ona a mana ia le tele o nanga fa pea na fai ngo fie foi o fe o iai o to tele foi la to pisinga ro ele manga e ke ro ku se ona ke ra ku ala foi se kiu mi foi le moni la ngalo ro ka fie pu lo waka sa e ole o nanga ia la fale meli lo tau fai e fa tino le nei vai tau ole mali ia so ia le fo wa sau no mai foi le fenga minsta ma le mal pulenga foi fale meli e tau ma fai se au wala e toi ta o toi le malu la tunu le yo o le ia le au nanga fale meli ia pe ole mela na lo tau fai te minute fale meli o ha uma o nanga ato vai foi Facebook page fale meli ia o le aso el watu au nanga ia tau fai ta o tu le malu la tunu le ai o le ai le au nanga le ala fale meli fa fai ngo fie ele ngata la foi ngo tato meli fafo ia ole receiving foi o meli pe au mai I se tau ngo fie ia le ngata foi le o tato pensione o to ngi ngo piti ia foi le tato Western Union tono tato fale meli o ma I la uma il motele sala fai ei au nanga Western Union e fa fai ngo fie ai o le tala ina o lau selen pe o tulanga ye fa manatu pele malu la tsin le ai o le ai le tau tua lau o nanga lau fale meli ia wa lo to pa ia mo to mat man to le slang lau tatu e te mini sa mo io malo fa tai me tavui o le te mai tau atu I le tulanga pe na ye le au nanga fo ia le al tatu fale meli nei vai tau le tala nei e mata io ia le tele o vaenga nei o le au nanga le al tatu fale meli fa mai fa le mau le si fai pisinisi na fai le si fai pisinisi alu fai sa pusa meli so se pisinisi ati tau na ye se pusa meli o la ma fuanga sa le lava pe o tulanga na le tau watu se mana tulanga fa mamlama te le tatu pusa meli ona e le taimi e o lo nga lulu e task force ale malo fa tatia lo e tresi ta si tono sa mo e ngata foi na post codes la lo le post act o sa o le fale meli la tu e il mata fa yo ile o le aveno post codes wa levanta tia I lo tulanga ia o lu ta tasi uma tai pele o tato New Zealand ma Australia o le ai uma addresses ta tangata tai tasi nu in fa lo le la o nanga le pusa meli I wala na fia le tulanga ona o le nau ta inga fo na le in le nata fo le so sani fai tau o fai o tangata tono le tunu e ai me se fo o le kilivaina io o meli tangata o lo iai na lo tulanga le ta fatali se tangata ala la kwa ku sa o le lo pusa meli o le nga mo mona o tatu pusa meli o le lua ia lo liko lo liko e dress o tangata o confirm o tangata no foi le mo le tulanga va pe o le tolu o le sivaenga pe la fatata inga pilo moli ele o aso ia sa fa ngat pusa meli ke le pikelo pili moli pili o telefoni o le mafuanga na le sa fa e pusa meli o ne fa ngo fie matanga le winga taitas e o tangata toni la to pusa meli la to fa ngana la tulanga ia trace tangata na ile o le kua alu e costes o ta vale fiu so tangata wali tangata e fai lo a inga mo so en me on no foi a fai le san no fo fate taingo sa fa I lo mo me nei upol e o fiu le to tangata sa no foi o a pol tulanga tongu na sa fai lo pusa beli ale ngata vo le na o le longa au ngalo na fa o le me o payments online o nei vai tau ko ia tangata fa na au nei lo me listanga tau me te mana e fa tau e fa ta inga o me la IT pe o telefoni o electronics well ina tauni fa tau tu lunga yo sip mai lo lai sip sa mai lo pusa beli sa wala ia tong lo pusa beli ia advance lo e le mato officer e te latu la we lo pusa beli ai tanga I o le pusa beli tato o lo ia lava ia tu langa vesto ia tu langa wa ya sa ngelo fa moli ke le office pusa beli ia sto ale kongol mako store room ia advice le kat ia na longo la ia tangata e ona le fa moli ina saula ia take le kat ma saula I piki langa fa moli pe tulanga na le ngana ta to pusa beli ai ta to o lo ia fu fuanga al mo mau
e tau te move le tūlanga vai o whanga teknolosi. A ka ko alu lola le kamanga i lunga akula li si vai no ia e o ala kula wa kam kar kamanga. Ia o whawhinkanga kaka. Ale ala ka mawhai ala malo ia lango kasi al kemi e whanga ka pusa meli o lo kere ka pusa meli o ngol ngi kimi. Fia tau pusa meli tau sanga. Se lau onus fulu, se lau tala subscription. Ia male onus fulu tala o le kima loka. Okay. A renew la every year, nal se lau tala. Okay. Tulanga na o hisi tangata lo atu to file pusa meli. Ono le angale pusa meli o le tele stanga to file to fa tau online. Ia e saule mea le kui mai le postcode. Kui mai lo PO box. Kaulang fa ko mea nga inga fengo fi wai le mafai el kakale supplier. O nga sent mani mea ke u po ile kangaka mai ia mau le confirmation. Complete. Complete male amenga ia foi ka ikape kalungi sila. E ka ke kusinga PO box la famoli le ka ke un kai kangi sila po kulang fa pinga. Inga ia sa le la fodi destination e lo kulang pe kulang kongwa yo. O lenga faile e tuesa kanka o famoli la mai. Wa famoli la wa. Malo fa tai. Esi vai na tonu ala. E ol toi fa mana toi le malo la tunua e foi meli e fa penao na la fo tangata male mafau fau wa tau nu wa alu le lua le tolu vai aso e le toi maua mea se tala mane tua e sa we la fo lau meli fa fo e le tracking number ya vatu yati oi e o fo ya pe vice versa la fo mai fa fo e le tracking number ya mai e fa mo moli wa mai e sa o tu nei ya tatu ayo o tu Australia po New Zealand le mafai ona sao le custom fa tita inga o pake kirkik Samoa fa tita inga tu langa fa pena e va inga fa pena on tup e a fa pela to fa fo I mai Australia le melinga e vas furu aso te fa atari okay te fa eta ua le malo la tunu le lava pale pema on sa ya e le o fa pe o le loa la fa mo moli pe ale ai e to fo I mai ya vala au atu loa ia le o le tatou e vas furu aso ia tu langa fa pena te fa atari e le ngata voilia a mana mia fel sosoan ia o lo va no tatou Facebook page te mili mai ai ia mo fe auta ua po le fo se visidi fia tam fa fia mamla mai ia o lo ia lau fainga luenga o lo va no lusu fa tu la lunga tatou Facebook page e tam fa itali ma fa malie mana onga fo le malo le tunu atu langa e fa mana tu e ta wale lo tracking number by o lunga tatou website em fayon esu e ai lo tracking number van na ai o ye se fa le tonu o tatou internet ona paule o le tu langa pat em fayon esu e lo tracking number I lunga o tatou website page. Ai ma faina ave o tau se fautuanga fo ile po se tualalo fo ile tatou tangata taipena fa te tainga le na eta ua. O sao atu pake kirkikinge e vaku poloka mai custom yo ya Australia. E ma fai on awai pe o tau ai e fai au nanga ne e ave fautuanga tangata. E le tari ai Australia na o lo. Awala o vini mai ngere anko mai Australia fa mai se o nga saule skamaro ma ko kale si ma mai nga pak ya po so de tinga e yeni o lo fo le ma fai ona fautua pe advice o to anga itanga o lo ia ele fa tangain o lo ia ka ilo ia pa 5% mau te lo ele fa tangain o le tu langa e sala e le o mai lo po me le ponge fa kangai Sydney e fa sa e sala la tu langa ia e foi a inga wo mai fa pena o lai fa tanga ia e fa tu atu fo ia la fo e mana na o mai ala tu ia e fa ia la fina ngalo le custom o le ainga ia pe tu langa nga e fa inga ta fo ona fai atu le staff o la foi fai mai o la foi vidi mai o lai okay ia na fai le futunga inga ia ngai wala nga fa tau no le mana o le customer ia e pe tu langa nga ta tu tele mai lo o feo scanner ia e tanga ile le pake kiki wa pe au scanner al custom se kele nga poloka ia fa mamot ia tu langa ia me tau me ai o le koko Samoa fai ngo firma ke senga ia chips se upoi mea o pau lo le sainga ma pauka ia ke le ai e ko kele foi tangata o sava vali atu malato pauka vai fai si moi e le ma fai ona ave se pauka si moi e lafu na ole pepa lo le sainga sa o ala wa ia
e fai ngofie o ngala Ana ia tele. ai le mafai o na lafo se pau kasi moi wai to tele o sia tunu e o mai nyei Samoa e fa akau ko le pau e o keila pe fa pe ave sa o lungal va lele Ken ma ave valele wa clear o se upula le lafo fal me ia e vatu e to fa fo i mai le custom pe tulanga ia fi fa menino ma ia tele va ngale na sa no ia ma tai o te lo le wa fa menino fo ne ta du tangata ia o ne mai mautinga ina ma tulanga o se lene ia tavui se va ngara o se si va e au il sa no ngal nei ta au nei pau tulanga langa ese tato regulations i nei ma tulanga i fafu pa ele fa pio fa sale pa ki sa mo ave fe ma fe e o isi fa te tainga ko regulations e open sa no ia tolu o le o fil le scanner i Australia ia tulang fa pena ma la ko foi requirements a fa pela tu pus tulang fa pena ele fa pela tia ia pe e tu fa fo ma le melini ona fa fola io filtuna inga tangata sentinga ia ma le ofisa foi tulanga foi o le se leni foi sa tongi ia tulang fa pena ia ai o le si tulang fa popolo ma wa tatu a fulingoa Christmas cards. Okay. Tau mo fie. Mai se ne vai tau lo fela wa inga le tato Christmas cards totala. Okay. Ia la kola ia fai lo note ia ma ave ma singa hempa ia ave lo sento le ia tulang fa pena. Ia lo mo foi tato stamps ma postcodes. Tulanga na na mi tele mi se foi tato atunu uva me se foi fai malanga mai me se foi a kako cruise ships wa mai ia longo mana yo fio via ile tulanga ilunga kako cruise ships o ia tulanga mai fala wi lo Samo sa ole ma tau le tau no lo la turisi mai lo fisi di postboats ia no mai lo le tusi o ala ia la foi a inga tulanga fa pena pa fen tu pu Samo me se la tato le no foi nei pia o le ase tūlanga foi ana le te whai se tusi te avia sa vai to ainga sa vai ia o tūlanga le whai alo Christmas card ia koe alu ma le stamp ku kongolo ia sent lo yo ai fa ngal tato au nanga le pe tūlanga fa pena pe o le si to e fa popot le nai tato au nanga lo awai ma le si me to e fa popot to le Western Union te le mama la mapola me fetu ia isi Western Union ia ole o atu o le ne ma nga le uma wa ai mangisi o aku yo ala e o la o nanga le Western Union tu nanga na ale ka ke mai lainga kwa malu le kongu aki mai fa fo ile ia o ai le o aku yo le fale meli le ai ma se kiu ia yo alo la kwa lo fa vangoa mai skula ki lo ka pak ia e punga lo kongu yo ta lai ma la foi lo ta lai ma la foi lo le ai ma sfenka ai ngo fie ale ai fe ai ka le hato le o le kaulanga le ngofo ko ia ma sano le lo e ko ke lo le fo ko lo me nga fa ko fai ma lo mai ale ma ke o mai ala yo mai ai vai so ba o le kulanga le we ngai fa o mo ma mai ai se ki o fai o la vela ko la ke ma lo mana ia sina o nanga le fo ma wato na e tele o nanga le fa ia o tau so a ka ngu ula mal puenga o ka your passport wa ma nga ia kele asone e ole anga ma ulunga na pe on sau noa ia tolu mana ole tulanga lava ia lo e se me fo e ia na fa ia ka mele a tulanga lava ia o to tam fa ia to ia wai sai ta mana ia pa wana tulanga malisi tulanga ma fo fa le o le fa le meli oi Samoa mo Samoa mo a ka ua lo pule Samoa fa le meli Samoa la le mela wa lo a visi si me le al mo la kongo mo si le fiel coupe que mai con le fa le meli Samoa e ko fo ia yon kanga o le winga o le fam kalanga ai se fa asidi e ko ave malo so songin pakeki e fai aki nga e kausanga uma pe kulanga nga sara ko peke me i fa meli o la nga contribution o lo sao nga e kongo e la kiki la verseling ke mai ai ke le no nga i le mo le alu mo le economy sa mo pe kulanga nga e kau kanga fa ka o fa meli very traditional o meno fa me ka lo fa meli ba fo fa lo ngu e oi anga aso ia sa fa nga kulanga sa filo il lo pepa lo pepa sa malo or spy sama lo tank le leit fa te tele mo lua no nei tai au se va grau se va nga tolu nga ta no nga tavu I ma to
Ia, ele asa foi se faiva ma se mau pe o po le tunu. E mātou te whamalulu atu le malu le tunu. E matua tu foi le tuu ina le nai tu, ai foi se sala o le ia po se au nanga foi ia le tato whale meli Samoa o le tautamali i le silasila ai me se foi le au nanga. Ia malu avei fale tau fina ngalo. La foi nule e na pe upo Samoa. E matua tu lava le tuu ia te o tau pe o tu langa nai toi whaupopo toi le pa ia mana malo Samoa whaftai ia lau whitalainga so alo ia mo le awanoa mātangu fi ia o whatasi me nepolo kalame a wafole long pui pui li i o tatu mamalo Samoa ia peo tulanga na o le si me whaupopo mo le si wangalu ia tia o le tatu pe o le komisi holiday a le malo e toi long pui li ia tatu ofisa mo e la solufu fau te sima ia fatu ato ia ele malo le solima o Januari ai ela ni famu moli vena nai malo le tonu ia va longo mai le taimi le wata watu ia polisi tulanga fa pena wa pa u ia te uli tulanga le famu moli tawu Mai tapuni il falmeli. E tapuni il falmeli. O le si tulanga wa nalo na moli fa tai voi por prestene o le tatu e fakasa. E le anganga maulunga ma le anganga fa tai ono tulanga vai sulu ia mo moli ia tunu i fafu. E maulunga foi le anganga fa tai ma le fa malo to fo ile fakasa le tulanga lo fai masina uma. Te le anganga so soane mo le tunu sa mo. Ai mesele la foina le o tulanga fa pene fa fo ele se kilo la titi fa o ale kalisia mo mole to le anganga fa fitai le amana ia pe o le au nanga le ne fa le meli sa mo ai mesi se o to no pele te le fa mama venga mo le fa le meli mo tulanga fa pene e mole to le fa fitai lo fiunga le tai le kalisia e mesi fo isi tai le kalisia fa fonga mai io lo tala la vale au nanga ne el tatu fale meli e mesele long pui ali o tatu taulanga so i fu o lo i fafu o lo no foi la to warman wi o tata uma la volo le ke lopi pe tu langa le pa u eta o tu monitor fa tai ia mal falo ona na ua fa fonga mai le tino i Talanoaga e a masui o le farmeri Samoa po le SamoaPost office e pe na ia i fionga le pule ia tavo i Michael MC o malona so tau ia tolma nave Matthew ia kopo ia ele nei fo i vaenga o le taeao a faina misi ia se vaenga o le Talanoaga te mau umai se lato o nanga e lunga o le lato Facebook page o le SamoaPost office.